أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد aray musidɓe julɓe tedduɓe ɓawon yettude Allah subhanahu wa ta'ala du'ano nelaɗo makko sallallahu alaihi wasallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko aray mi salmini on hande kadi salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ko aljanna yo Allah waɗi en fo meɗen hara ko jeeyaɓe yimɓe aljanna ara hande kadi en fotti kadi o programme mo wowɗen ɗo waɗirteɗo nde wotere nder yontere nde ɗum haray ko dimanche ji ɗen fo à partir de 16h15 ɗum haray ko air Paris air Bruxelles haray e ley konngol radio lawol kisal wonde wadde o programme ɗo ɗum ko yowodiri e bomɓe ko honno bomɓe nangirta haray ko hande wonta darse meɗen nayaɓo on e fi nde yewtere ɗo wano mi innirno on noon haray ko feƴƴuno haray hande ko yewteten haray ko mandeji honɗi wawete yi'ude e neɗɗo anden oɗo ko durejo anden oɗo ko bilejo anden oɗo na duwaɗo ɓadede muɗum oɗo ko duwaɗo woɗitede haray en yewtay ɗo mandeji seeɗaji e muɗum kala gotum ko yiwɗen e o neɗɗo ɗo ko jangi wo ko jangi ko laba wo ko laba ko mari teddungal wo ko mari teddungal ko laami wo ko laami ko woni nawyejo wo ko woni mawɗo wo ko woni mawɗo ande haray oɗo ko durejo ni oɗo ko bilejo ni haray ko hanaɗo woɗitede fi hon ɗum haray o yeddi Allah o yeddi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haray ko aden soɓuɗo kadi haray karama ko ɓen fu haray hiɓe fotti kadi oɗo si tawi ko l'islam wona ñawirtirede haray ko hanaɗo warede haray musidɓe julɓe tedduɓe kala ko wawɗon heɗorade adna Allah on fu mi salmini on kadi lawol ɗiɗaɓol mi torki Allah kala wonɗo ɗo e sifa nenawnar ɗo yo Allah on jonnitumo hoore makko jonnitamo cellal ngal mi torki Allah subhanahu wa ta'ala mi tororimo inde makko ɗen fof e sifaji makko ɗin fof kala mo Allah dandi ɗum ɗo yo Allah on dandumo dandanamo kadi renamo aynamo kadi ya rabbal alamin haray karamakoɓen ɓe inni wo iza wajjatta sa tawi alamatan wahidatan min hadhihi al alamat wo sahi goto e ɗi mandeji seedeji wonɗe arde ɗo fi ahadi al mualijina e goto e nyawdayɓe ɓen si goɗɗo innima ko nyawdayɗo jinna a yii gotum e ɗi mandeji ɗo e makko wo andu haray ko ndurejo fa huwa sahirun haray ko bilejo bila adna raybin haray ɗon ko aldawo e sikke haray ko ya wo'itomo jonno ini wa hadhihi al alamatu hiya ɗiɗo mandeji noon ko kanji woni arde ɗo wo go'o ko andirta goɗɗo ko ndurejo sa yehi nyawdagol ka makko wo yas'alul maridu an ismihi wasmi ummihi wa abi si nyawdowo on landike nawnuɗo on nyawdowo on landike yahuɗo ka makko on inde makko e inde nene makko e inde ben makko andu on ɗon haray ko ndurejo hina nyawdowo haray mo upagas ma yalta yaha haray ko ndurejo non ko bilejo non ko gollidayɗo e jinna haray ta heɗo mo haray karamo ono yahay ɓe ndaaro ɓen ndaaranelan ɗum ɗo ndaaranelan ɗum ɗo hewta tun o landuma indema o landu inde yumma ma inde baba en ma andu oɗo ko durejo ko bilejo ko yedduɗo Allah yeddi nelaɗo Allah haray wo'itomo ko ɗum woni mande aranere nden mande ɗiɗaɓere nden ko andirten oɗo ko durejo wo ko ya'khudhu atharan min athari al marid haray o landoto nawnuɗo on batte hu jeeyakun e batteji nawnuɗo on wano honɗum ka thawbin o ina ya addanoymo kompule ma aw qalan suwatin ma ya addanoymo kufune ma aw min dilin ma o ina ya addanoymo miswaruhum ma ɗum kala ko nanditata e sifa ɗiɗo bat paɗe maɗe wattinoɗa concongol wattinoɗa o inna ya addanoymo ɗum ɗo koye hoore ɗum ɗo watama nyawdude koye hoore ɗum ɗo wata wadde golle makko ɗen si kala kadi nyawdowo so landike ɗum ɗo ko karamo ko batini kala landiɗo sifa ɗi piiji ɗo andu ko ndurejo andu oɗo kay ko wonɗo e gollidude e jinna wata heɗomo wata yaruka makko si a yehino kadi haray tuburtoɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala haray noon mi waɗa ɗon hakkude entre parenthèse neɗɗo fo neɗɗo sa ɓornike concol ma a wattike paɗal ma a hippike kufune tentini conci nder ndeji ɗin si a falama hande kadi haray okkitirgol ɗum ɗo haray no waɗɗima hino hananma nde wuppata ɗum ɗo ha laaɓa pos si wawi newade pasa ha moƴƴa si okkitira hara okkitirari goɗɗo hara batte ma on hara hino e muɗum
haray bomɓe ɓe hino rewra ɗum ɗo fi lorrugol julɓe Allah ɓen. mande tammere nden e mbande ko andirta oɗo kadi ko ndurejo wo ahyanan yatlubu hayawanan muayyanatan li zabuhi. wonde kadi sa yehi ka ndarowo ma ñawdowo o landotoma waya ittu kullum dammol ma mbewa ma baali ma gertogal ma nagge o inna ya nangu ɗum ɗo hirsa o inna ma kadi ndeɗa hirsa wala yalko ismallahi alayhi na ya janto inde Allah few ko ɗum yaawi ɓen ka ndaaro ɓe innama ko gertogal biigal ko dontogal gertogal pural ma ɗum gertokun deyon ma dontokun ni andu ɓeɗo fof ko ndureɓe ni ko mbileɓe ni ko wonɓe gollidude jinna haray woɗɗito ɓeɗo fof si a andi noon ɗum ɗo ila hande a wattoyi hande kadi a tawdama e maɓɓe haray a waɗi andi tewi si tawi hari a andano ado hande anani nde yewtere ɗo haray woni hande kadi wajibi e hoorema waɗɗikema hande kadi tubugol rutto ko waɗno kon hara fillitaki yewgol ko maɓɓe. si ɓeyni tun addo e gertogal pural ma addo e gertogal no woni ro kaɓe landima hirsugol gokkuwo andu haray tigi tigi on ɓe naadima e shirku on. wonde kadi hiɓe inna on tigi marido on kadi ɓe innamo hon ɗum yo ƴettu ƴiƴan ɗan kadi hande kadi o ƴetta ƴiƴan ɗan hande kadi o wuja ka ɓandu makko o wuja nokku musayɗo on siko jungo kon musayma ɓe inna sa hirsi kullum kon ha gasi ƴetta ƴiƴan ɗan wuja kadi hande kadi ka ɓandu ma maɗum ɓe inna ya ƴettu tiigu on yaha bugoyoɗa e koloyru nokkel kaari haade yewtino fi muɗum seeɗa ko feƴƴi kon liɓoya e koloyru nokkel kaari ko tawata koloyru no jasano alaka e gollitirede ma siko kono akkiri wano 4 kareji ɗin ni joni ɓe inna ya liɓo e nder ton maɗum sawi ko wano a cuuɗi hara suudu ndu yanirino sengo ɓe inna ya liɓoy ton fi honɗum jinnaji wonɗi e gollidude e on ndurejo ɗon e on karamakojo ɗon haray ko ton ɗi woni ko ton ɗi hoɗi haray ko kanji henno to ɗum ɗo woni ko ñamata. joni noon haray kala karamakojo wiwɗoma ɗum ɗo ya hirsoy ɗum ɗo ƴetta ƴiƴanɗa wujoɗa andu ko ndurejo ko mbilejo ni kadi haray ko ya woɗɗitomo. nayaɓum ɗum ko andirta neɗɗo ko ndurejo ma ko mbilejo wo kitabatu talasim ko windugol katime. so jetti karama o windi katime o fuɗɗike desinirde o waɗayɗo mathématique ando ɗo kay ko ndurejo ko mbilejo ɓe ƴetta ɗin kaydiji ɗon ɓe winda ha ɓe gayna ɓe ƴetta ɗum ɗon ɓe innama ya jogo ɗum ɗon kala ka yiɗa himo winda ɗum ɗon faltidira hina ayeje qur'ana woni windude manda na duwaji ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko maki o woni windude ando oɗo kadi haray ko ndurejo haray ko ya woɗɗitomo. jowi e mandeji ɗin wo tilawatul azaim o janggay kadi ko wiyete kon piɓi e coraji watta lasim ko ɗum woni e katime al ghayril mafhuma hara famata ko few ko woni e jangude kon ko janguɗa o ko janguɗa sa heɗike a wawata famude ko a o woni wiide ma ko be fussa wata famude ka nanɗa no goɗɗo janga ɗin coraji wo hande kadi wano yono disi allah disi fuddinange gurabu sarrami o marumu madiyun ahmadu hara noon mi woliraɗen ɗo fiye goɗɗo sikku joni hara min miɗo wawi la ko yetagol tun jama on andugol so tawi ko siga ɗiɗo wona e jangede yonti andu haray oɗo ko anduɗo fi ko boni kon haray ɓeɗo ko ndire ɓenni koya reno e maɓɓe. si ɗum ɗo feƴƴi jeegaɓum non ko andirta o ko ndurejo ma ko bilejo wo itaul maridi hijaban o ƴettay kadi goɗɗum waynama ɗum ɗo ko lekki hijabu ɗum ɗo inana ya seedo e muɗum wo yahtawi ala murabba'atin hara no wayi wastayi ko carré ma triangle no andirɗen noon hara no forme carré ma hara ko forme triangle mba ɗum hara ko forme ɗum a rectangle façon ɗiɗo tati woni ko ɓe jonnayma ɓeyna ɗum ɗo noon ko satti o ko satti wona ya seedo e muɗum sa seedi e muɗum tun haray tigi tigi on a liɓi hijabum kala jonnuɗoma ɗum ɗo kadi andu haray kadi oɗo kay ko ndurejo ko mbilejo hara hino e nder majje toon dakhilaha hurufan aw arqam hara ko numéroji woni toon ma ɗum ko kalfeji woni toon kono ɗe wawata ko janguede ko sina kamɓe ndure on tun e mbile on wawi janggol ɗum ɗo kala jonɗoma ɗum ɗo kadi andu oɗo ko ndurejo ko mbilejo ni ko hanaɗo woɗɗitede e muɗum. jeɗɗi on e mandeji ko andirta oɗo kadi ko ndurejo ma ko mbilejo wayni wo ya'muru al-maridi o yamiray kay non ɗon an ya'tazila an-nasa fatratan muayyana ndurejo on ma karamokojo batnijo on sa yehi ka makko o innete wonde makadi ko ya woɗɗito yimɓe ɓen wona ya jaɓu contact an e yimɓe ɓen wo wonoya wo fi hurfatin la yadkhuluha shams natoya e chambre hara chambre ka wonɗa ɗon kadi hara nangue natata to few woɓɓe innaɓe hiyoɓe woni toon wano balɗe 3 woɓɓe balɗe 7 wano balɗe 50 sa dépendera ndurejo on ko honɗum o halditi e jinnaru ndum kala innoma ɗum ɗo kadi yaha woɗɗito yimɓe ɓen kadi wono ya e chambre niɓɓituɗo ko ɓuuri ko jinna ko yiɗi ka niɓɓiti
hara ɗum noon ko wo'itete ɗum e muɗum. Si goɗɗo naata e chambre uji niɓɓituɗi e yewti e fimo yeeso ko honno on tigi hani naturde, ko honno hani jangugo. joni noon si oɗo karamakojo ma winnima ya wat ɗum ɗo, andu oɗo ka haray ko bilejo, haray ko durejo ni, haray ko ya woɗɗitomo. haray onon woɓɓe yiyayi hino muta sayiji fof wona tanhu juutuku, hara tigi tigi yimɓe fof lando eni haari ala ɗo ene noon meɗen ɗo tigi hari ko haajoyi tun. haray kamɓe karama ko batini woni e gollide de dureɓe ɓen, haray ɓen no inniɓe yoɓe woɗɗito yimɓe ɓen taw. haray jeetati on ko andirten kaari ko dure ma mbiyo wo ahyanan wonde kadi ya'muru al-marid an la yamassa ma'an li muddatin muayyanatin ghaliban takunu 40 yawman. wonde kadi sa yehi ka karama ko ɓe jonnete nasi ma piɓi ma bakanji ko lototoɗa ɓe inna noon sa fuɗɗike lotade ɗum ɗo wona ya memu ndiyam embere balɗe 40 wo nder balɗe 40 haray na ya memu ndiyam. jonno musidɓe julɓe tedduɓe, si tawi goɗɗo woni balɗe 40 o memari ndiyam, balɗe 40 haray o heeɓi longal, si tawi ko sonnajo haray o fiilike, si tawi ko wonduɗo e modi mum haray ɓe yiidi e balde ma ɗum o haray o hoyɗitike, ɗiɗo fof wata wonde balɗe 40 hara hay hunde ɗum ɗo waɗani. jonno ɓenni wona ya memu longal, jonno wonduɗo e longal dowaka juulude oɗo si juulidi e ɗum ɗo woni kefero ka wonani kefera, hara ɓe jabana ɗum hoore mum. wo ko ɓuuri kon noon sa yehi ka karmakojo batinijo ma ndurejo o innima na ya memu ndiyam few saabu lekkiki o jonnumaki, wo haray o karamakojo ɗo ko wonni e gollidude jinnaru makko ɗum, jinnaru ɗum haray ko nasraniyun, wo ko annasararu. no wodi jinnaji goo ton hara ko chrétien ji, no wodi jinnaji ton hara ko juif ji kadi, no wodi jinnaji goo ton hara kadi ko julɗi, no wodi goɗɗi ton hara ko keferaji few. joni noon sa dépendera hande kay ko ndu innuma wata waɗu kon, si ndu innima tun naya memu ndiyam few embere balɗe 40 wona ya looto naya waɗu hay hunde, andu haray tigi tigi on haray ndu jinnaru ndo wondi ɗon ko nasraniyun, haray ko chrétien ru. joni noon si tawi goɗɗo no wodi buyɓe to ina naya wiccuɓe ndiyam, ta wiccu maɗum sa soodike ni ha gayni a waɗi ni a wicci, woɓɓe ɓe sonkay ma ɓe ƴetta ɓe jonnama lekkeli piɓoy ko waɗanta booma ma on, ɓe inna koyɗon ka nayi ko yiyanu ka leydi, siko yani ka leydi haray boni maɗum haray wona ya innitu, wona yo looto, kay ka kala ka koye ellahoy naati few andu haray kon jotiɗoma ɗum ko karama ko batini noon, haray ɓen ko hanaɓe woɗɗitede. wo haray jeenayi on kadi ko andirten ko durejo ma bilejo hanaɓe woɗɗiteɓe, wo yu'ti lil maridi o jonnayi nawon ɗon ashiya a piiji yadfawnuha fil ardi, yo yata o ƴetta o iroyaka o jasa o ira. sa yehi kadi ka karamakojo o jonnima goɗɗum o ini ɗum ɗo ko a yaw ley nokkel dakkari ka ley mango ma ka ley piyahi ma e ley hayre ma e nokkel kaari jasa ɗon ira ɗon hara ko antun andi ma har hay goto yiyarima, andu on ɗon kay ko durejo hina karamakojo ñawdowo ko gollide ɗo e jinna, haray ko fenande woni ko o maɗɗi. wo haray sappa ɓunkun e ko andirten oɗo ko durejo ma ko mbirejo ɓe inni o kadi wo yu'ti lil maridi o jonnay kadi nawnuɗo on awraqan kaydiji, so jonnima ɗi ha o gayni o inna yahriguha ko o yahu o sunna ɗiɗo hande kadi o yatabakharu biha, o ƴetta ko sumi kon hande kadi curki wingin foppo waɗi to e makko. kaydiji ɗin noon haɗa ko woni toon ko piɓi e talki e katime e coraji ko jinna wolta kon ko ɗum winda to. joni noon sunnaɗi ha gayna, sa gayniɗe sunnude hande kadi ha gasi, hande kadi noon curkikin fop wontigi waɗa ni e muɗum, haray ɓen ɗon kadi yontigi andu ko kanko e jinna woni e gollide de. wo haray sappo e goaɓum ɗum kadi ko honɗum watta o jonnaymo kadi haalaji o mocciramo bi kalamin gayri mafhum, so waɗi kadi yo muccumo kadi mocciramo ɗon kadi hara kanko wonɗo e moccede on o ala nande, o hayso o nani o ala famude hay e hunde ko wona e moccirede kon. si ɓe moccimo ɗo lereji sappo ma ñallal ngal fof o wawata famude ton hay mo goto kalima goto o wawata famude e ko wona e moccirede kon. haray konko wona moccirede on haray ko coora on, coora ɗon noon haray l'islam jaɓaɗum no, sina ɗum duwaji moccirte ɗin e hewte e fi majji yeeso, kono tawa e majji hara ko duwaji laaɓuɗi pos, imma ka qur'an ma ka sunna, no tawa e muɗum allahumma rabban nasi azhibil ba'sa washfi anta shafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru sagama. oɗo haray mo tabiti e sunnane laaɗo sallllahu alayhi wa sallam, ma ɗum wano innugol aizuka bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. ɗum ɗo ko konguɗi laaɓuɗi sifa ɗiɗo noon hino ɗuuɗi ha noon en hewti e fimuɗo yeeso, ma innugol as'alullah al aliy al azim rabbal arshil karim an yashfiyaka, sifa woni waɗi duwawji ɗo e ko nanditata e majji. haray sappo e ɗiɗaɓum kun kadi wo ahyanan wonde kadi
ko andirta oɗo ko ndurejo mambirejo yukhbiru sahiru almaridu bismihi wasmi ummihi wa abihi wa baladihi. wonde kadi ko andirtamo yewɗaka mum on ko ndure ma ko bile ma ko karamo ko batini no hewtirɗa a hewtay tum ɓeyna ko an innete Muhammadu ɓe wola inde ma nden directement ɓeyna ko kaariji woni nene ma ɓeyna ko kaariji kadi woni baben ma ko leydi kaari iwɗa ma ko hoɗo kaarijo iwɗa ka hewtuɗa wolam ma ɗum ɗo wo musidɗo julɗo tedduɗo haray tourni ɗon kisan haray ko ndurejo ko kanko e jinna woni e gollidude woɓɓe noon ko ɗon woni e jarribede Allah jarriboɓe ɗon ɓe fuɗɗo noon hoolade hande kam ɓen hiɓe andi hewtugol lan tun haymi landaki ɓe tawi ɓe wowli inde anni ɓe wowli inde am ɓe wowli inde nene am ɓe wowli inde baben an kadi fof kadi ɓe wowlay kadi wonde kadi o wowlay wa mushkilatihi allati jaa min ajliha o wonnama ko fi probléme honɗum kadi hay ko adduma kadi hara ɗiɗo ko bandiji jani ɗinni ka ndureɓɓen hara ɗiɗo ko hanaɗi wattanede hakkille muɗum sa hewti tun goɗɗo mo a yiyari ha hande mo a nanɗa fi muɗum hewti wowli indema o wowli inde babenma o wowli inde nenema o wowli inde hoɗo ka iwɗa o wowli probléme adduɗo maw ha so ayna a joguiɗo imanu moƴƴa pellete a sikkitoto ina ha oɗo ko addi yo humpito ɗum ɗo kon fof pellete oɗo hino andi goɗɗum e ille Allah no dalika deftere makko wala ya'lamu l-ghayba illa Allah hay e goto ala anduɗo ko wirni si wona Allah subhanahu wa ta'ala joni noon kala nodditiɗo hino andi ko wirni haray o ƴetti place Allah kala ƴettuɗo place Allah haray o woni kefero wa aray 13 on kadi e ko andirte goɗɗo ko bilejo wo yaktubu lil maridi hurufan muqatta'atan fi waraqatin o ƴettay kadi ndurejo on o windana nawnuɗo on kadi kalfe hara ko taƴodirɗe kadi o windana ma ɗum ɗon ma o winda ɗum ɗon e winda ɗum ɗon e kaydiri o ƴetta o jonnama o ina ya seede muɗum ɓe inna joni imma ko ya waɗu ka keeci ma ya waɗu ka jungo ɗo ma ya wattu ka beduma ma ya wattu ka pochma ma ɗum ya waɗu ka ley gawluhum ma ɗum na ya ittu ka nder suudu ton sifa ɗiɗo fof yo on tigi andu hara ko shirku ni Allah yiɗa ɗum ɗo kadi ma ɗum o ƴetta ɗen kalfeji hawgayna o inna kanko ko windata koye asiyat koye ɗumawal koye pilatowal no wodi pilatoje toon daneje ɓe ƴetta ɗum ɗon kadi ɓe winda ɗon ha ɓe gayna ɓe windi ɗum ha ɓe gayna ɓe inna wonti kadi hara yo yaru ɗum ɗon ma ɓe ƴetta goɗɗum ɓe jonnama ɓe inna ko ya yaru ɗum ɗo fofa ha gayna wujoɗa ɗuma yilta yara ɗuma kadi ma ɗum kaɓele ɓe jonnama goɗɗum ha ɓe gayna ɓe inna ko ya looto kono noon sa looti ko ya looto naada ma ɗum goɗɗum ɓe innama ko ya looto ha gayna lootoɗa yaltina ma ɗum ɓe inna sa lootike kadi haray wona ya wiccu siko naadugol wo siko yaltingol wo si tawi wona ya wiccu o siko urnitagol wo no ardiri wo fo e muɗum haray ko golle bile haray hay e hunde e muɗum ko selli kon ka dina haray ala ton haray yo Allah danni en sifa wana waɗi piici ɗo haray noon toɓɓere sakkitinde nden haray hande kadi kala neɗɗo jogiiɗo siga ɗi piiji ɗo yo andu ko jogiɗa kon ko shirku ɗon ko goo ila mum ɗum hanki so tawi hari a andano ila hande ka heɗiɗa o message ɗo ƴettu ɗum ɗon foppo yaltina horora Allah subhanahu wa ta'ala Allah ko inni wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu kala on holorɗomo Allah on wawete yonde a waɗi raringol piɓol ɗon fi mayde ari ya daɗum a waɗi raringol piɓel ɗon fi a wawata heɓude ɓuuri ko Allah on windan makon si a waɗarigol kadi a wawata wadde kadi heɓude kadi ɓuuri ko Allah on windan makon haray musidɓe julɓe tedduɓe mo beeyo hoolor Allah subhanahu wa ta'ala sa holorimo hattirde e holorde kanko wawete yonugol ɓe tori Allah yo Allah on waɗi en hoolorayɓe mo ceernojo on o sakkitori on ɗum o ini wo fa in alimta anna rajula sahirun wo sa andi dey oɗo ko ndurejo ma ko mbilejo ɓawo en wolde ɗe toɓɓe 14 ɗo fa iyaka wa zihabu ilay wo haray o rentinima hattirde e rentingol nde yahataka on ɗon wa illa sayantabiu alayka qawla nabi sallallahu alayhi wa sallam wo si wona ɗum haray tabitay e hoorema mako mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki on ɓeyni holno man ata kahinan kala yawɗo ka ndurejo ma ka mbilejo fa saddagahu holoyiɗa ko wowlan makon bima yaqulu ko woni e wolde kon ɓeyni wo faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam haray a yeddi a fenni konko tippina e dow nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum noon tippina e nder dowlaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam haray ko alqur'anul karim on mo fenni noon alqur'an on haray o fenni Allah mo fenni Allah haray o woni kefeero yo Allah dandu en yo Allah yaafo kala yahunoɗo ndaaro yahugol ndaaro mo yahi ndaaro Allah faalaka julde makko embere balɗe 40 ɗon ko hara a yahu tun a hooloyaki ko wowlan makon amma sa yahi a hooloyiki kadi ko wowlan makon haray an a yeddi qur'an a yeddi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam
mi toro Allah yo Allah dandu en ɗum ɗo yo Allah yaafu en feƴƴuɗɗin fof inchallah haray leere meɗen o yoni ko embere 20 à 25 minutes mi daro wanwa ɗo haray ko hikki ɗon inchallah yontere hande so tawi yo yontere hande jaɓi haray ko honɗum yewtoyten fi muɗum go'o ma hukumu sahiru fil islam jon noon o ndurejo mo anduɗen ɗo fi muɗum ko honɗum woni ñawore makko ka nder l'islam no jaɓi ka jaɓa en jaboyto ɗum ɗo yontere hande ɗiɗa ɓum ɗum kadi ma hukumu sahiru ahlul kitab ko honɗum woni ñawore ndure e mbileɓe hara ko ahlul kitab ɗum ko alyahuda wan nasara ɗum ɗon kadi e yewtoye yontere hande tati hal yajuzu est ce que hino dago kadi hillu sihru be sihri ene hino sella on andi woɓɓe no yahato mocce ha ronke est ce que no hino sella ka ñawdirten neɗɗo ndurejo hara kadi ko ndurejo go kadi ñawnatamo ma ɗum ka ñawdirte mbile yagal hara ko mbile kadi woni ko ñawnatamo sedi no sella ka ñawdiren ko boni kon ko boni no sella ka sellata ɗum ɗon kadi e yewta yontere hande inchallah sakkitore toɓɓerne ko honɗum yewtoyten ko hal yajuzu ta'allumu sihir est ce que jon noon en andi ɗum ɗo ko ɗo woni ndure en andi ko honno ɓe waɗirta hino sellana en ka jangen ndure yagal ka sellanta en ka jangen ndure yagal joni ɗe lande ɗo nayi noon inchallah ko yontere hande so tawi joni yontere hande jaaɓi e 16h15 ɗon leero pari mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ko komi wollo yo Allah waɗanan hara ko saabi Allah woni komi wooli wannalan kam andaki a moƴƴo ñande mi laati fure kala heeɗiɗo nde yewtere ɗo kadi o wawi naftorde ɗon goɗɗum mi toro Allah yo Allah waɗo yimɓe heɗitoroɓe yewtere ɓe yetta ko ɓuuri moƴƴude yewtere komi naftora mi fillito kadi kala nawnuɗo sifa nde nawnare ɗo jinna ma bomɓe ma ndure lampaɓe kala ka onti wawi wonirde hoore adna Allah subhanahu wa ta'ala hara ko julɗo yo Allah ho dikkimo dikkinanamo ɓe nangaɓen kadi yo Allah on danduɓe en weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala en weltaniki radio lawol kisal yo Allah on hisina en hisina ɓeygureji meɗen hisina kala julɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.